me nilit lai India rama me ninga zing lamdar thum vela khan khovel pum huwa palar Blackpink le unfans te tan chuan khek pui twar tham thil chin chha tlak taka thleng Blackpink member pali te hi fashion lama mi te nga hlut em Met Gala sang ni somni paruka an vain andon in lanani anni hian in lungrual taksi in thomno in anglo tak mai costume art theme chu andon in bel chhuaka member tin te hi felfai takle mi te mitla em in andon in lan hlom Blackpink te hian fashion le music lama andoi lo zia chiang takin andon phawlangani Blackpink member tin te Met Gala outfit na tak kan thir hauma in mobile phone tlom taka anzor nakha kan shil le lokang cheu H&H variety store bazar bungkon vaivakon panthak na kong ton tir te a hian smartphone chi shang leitura oma Samsung S24 25 Ultra le 26 Ultra te mantlom zo ka alei thei ba ka iPhone seal pack le use po an kol tel bok chumai ba ka tablet accessories brand shang mantlom zo kin leitura omboke ngai vendu tan an phone number 9856836295 a biak mai turani ole Blackpink member zinga upaber jisu chu avoi khatna atan Met Gala a hian aron in lana ani hian Dior thuam pink rong de sep aron in bel Jonathan Anderson an avoi khatna atana Met Gala creative director ani hun chi a athom no design hi jisu hian aron hak sakani Jisu kor hak hi nung ong le darba omlo ania huan moi tak mit thla chunga design ni in a ombora hian pangpar le ma ombok chumai ba ka pangpar le moi tak mayin asam chu chei ani tel boka Couture kut chuak grain de cafe chimoi tak ain bel tel bok Anderson a design hi an soidan chuan Claudia Monet inspire ni in an soya an evening team nen a in milviau bok Jisu hi avoi khat Met Gala kalna ani boka anarvas mel hle mase ahlim zia le a member puite nen antel ho thei chu nuam ati zia a mela alang theiani vokin an lokom na a Jisu chu avoi khat kalna ani boka engtin nge om ti anzota Yeah, it's my first Met Gala, so I'm so excited and a little nervous too. Jisu chuan o kavoi khat kalna ania kapura ka nervous le bok ti ina changa zona zo tu chuan nervous reng su mi zong in an ngai hlulu tuk che ania imoi tak zet zaninai thom nu ha khimin thil siang deuh theiangem ati chuan Jisu chuan ka kor hi Jonathan Anderson a design ani a pangpar tam tak omin ka sampo hi pangpar ra chei vekani bok ti in asam te chu a show a ti chuan a thi chungchang a soizom le bok The flowers. The choker is? Yes. Oh no, you look like so the gorgeous. details. Oh, this is vintage Cartier. Wow, my goodness. Rose po in Met Gala a hian kordu moi tak mai darba neilaw Saint Laurent design aron in belve boka Rose hi kumsang ni somni pakhat khan K-pop star me chazinga Met Gala a inland masaber ni turin 2NEI tenen som anlo ni to chumi nu kumsang ni somni panga a khan Met Gala red carpet alo zo to bok Rose hian a kor hi chhuata nukin apian chiang takin atilanga akong bula hian savalem tle sep thui telani akor design hian red carpet a moi takin alantir ba ka atilang sar hle a fashion le art pau chhuana dik tak ani ome Liza po hian he gala hi achim ni satlia mai lovin Met Gala host committee a atel boka aron nal chuak remrem hle Liza hian Robert Warner custom design aron in bela athom no in bela hian Swarovski crystal singruk sangruk zakwa somruk lai telin akur siam nan ringot po hian darkar sang ni zariat somruk lai hun an mangani Chumai ba ka Lisa kora hian ama ban lem nge mai chu 3D siamin anwa tela traditional Thai dance be chana siam ni in kumin thim mil thei ber tura dwanani vokinan komna a Lisa hian athom no hak maltin te chu asoi fia ba ka fans te hria chak projector anei le nei lo zo na chu hlimlu tuka changin Las Vegas residency
Caesar Palace the Colosseum concert anei tur thu soe. Okay, I just announced my first Vegas residency. Incredible! I know, and it's sold out. Chumaya nilaw, ahun hi November tha dai ilanima se. Ticket ra zo fekanito ti asoy pay chuan aphur zwal hle ti amela alanga. Liza hian history siamin K-pop artist Las Vegas residency a show nei masaber turani. November ni som pathum som palile ni sari le ni riata te Viva la Lisa show hi aneidona. Helamachang hian kalvedu viau maila ticket ber kansang to chuang zilaw. Helama yang felaten concert an neidon le don laute kan lo ngai ven ve to mai aniang chu. Ti chuan Jenny po Chanel column dress dum pol moi tak mai ne naron in lana. He akor chuinan hian darkar zanga somli lai hun man anibok. Akor hi metallic sequin na singkhat le sa nga lai mai mga chei moi ani a. Apol dan chu tuipui ang mai ni in mermaid ang mai na langa amoy ani. Chumay baka Chanel tereu gold le white diamond in belin amoy na tilang turin a makeup po asen naw chek lam amang bok. Jenny chuana thuam in bel chu art hak thei ti in asoy hiala. Chumay baka a Blackpink member puitenen antel hau thei chu alom zia soy bok. Vokinan kom na a Jenny chuan akor chu Chanel kutswa kani tute. Tin metallic sequin lips mga siam ni in hang lips singkhat sa nga zet te chu ama ngei na chiar thu soe. Embroidered with metallic sequin leaves. 15,000 of them. I counted them myself. Wow. An fashion may baka hemizana Blackpink member te omdan le civil hian mi te mit ala hle a. Rose po in reporter te nena athom no hak sen lara chungchang chu shilin onward film en chu mu na mati thule amit tu ti tlak hial thu te ashil bok. I cried watching Onward, the Disney movie, the other day. Literally, like last night, I was sobbing. So, Can you tell us about? Chumay baka Rose hi Gigi Hadid nen in mu na hun na hin ani pani hian tlai lam hun chu cocktail nen an mangduna kumngaliam nu a mi te mo anin landun le na masaberani bok. Rose hian Tate McRae le Diana Taylor te baka Connor te nen tlai lam hun nuam tak an manghau nge ni in an thala ka changin alang thayani. Liza po intuitive mentor kaiju chun nen anin muwa red carpet a anin sibay. Chumay baka White Lotus sa atsan pui Patrick Schwarzenegger nen mu dun an ni boka. Ani pani hi in kwa in nga email takin tha an laduna ni. Lisa, what was your inspiration? That's gorgeous. Right here. One more thing. Liza hian Gala amang nuam hle ti bel cha turin Christina Baxter nen lim taka anin belai mo anile boka. Chumayala nilaw Liza hi Nitsa pet sufat nen ding dunin says infinity nen anchu dun bok nia report ani a says infinity page 1 vok nen interview an nei na a lim taka he thu hi soyin Liza nen kan chu duna Liza ka muha ka phur takazet ama point kalo muto a abula omanuam em ka mukha kalom takazet ani ti in asoy ve hialani chuti lion says hi Jenny nen an intong le boka red carpet a lim takin anin kaya Chuminu a young ho yanin ranzomin an pathum hian tha an lahawani. Fashion le entertainment le global pop culture te paulang zwal turin Jenny po hian milar tak tenen in biak na hun anaya. Chungzinga chon taila po telin ani nian hian an thomno te chu moi an ti thuan in Shilton. Chanel signature dancing an lam dun zai bok. Yep, the subway shop. And she opens this Chu chawala nilaw Jenny hian Met Gala chunuam ti taka Zoe Kravitz le Lily Rose Depp ne na an enjoy lai mo ania. He Met Gala a hian milar tak kalte zinga atel ve ngei ti shishan pa ngai lavin atilang chiang hle ome. Chuta Jisoo po omniscient reader viewpoint co-star anio nen red carpet a anin posa.
engdang jong akin Blackpink member palite red carpet an handing hau hi mu mai phal ruala ni lo pani ve aron pen chuak dunin thala turin anding hawa he hun rei lo te ropui taksi hi kovel mun shang an fen setan chuan lo tuiral zoi na tham ani ome thomnu dang dai moi tak le milar tak pungkhom te jinga hian kumsang ni somni parok met gala a Blackpink andon inlan kim hi fen setan chuan rei tak an lo nga to chana ani chiang hle a chumai baka kovel pum huwa pa mi te ngai nat an hlo zia gala a hian an phaulanga member tin te hian an ma ni chewa moi tak le thathei ang bera in lanin kumkhwa asia tengto tur nu ma an nut sia ati thei ome milarte news silo subscribe la milarte chanchin ngaihnawm tak nen kan lo let le thwai don nia